henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第4章第23节到25节，耶稣的教导和治病。Sebagun tahini saying o, patas matay 34 paah 33 kenay, bitak 35 kenay. Kamapah Galilaya hayaga Yesu. Mudat betqiri kana thagan Galilaya ga Yesu. Kia o muda temgesa kana sapah peselian dahani segalang naga malu kali koli keluan balau ni pagameluun naga lemelamu menaluh ni lemelamu kena uit balau sejak manusau kia ni megagalang kana seria gahangan niya desun tahahyan ka kana menaluh kia o ga halitun lemelamu menaluh ni maklakil ga kalapun begihor nakeh melongay ni menaluh ini pagkalagalo hii kia ni wada pagkameluun Yesu manusaw kia ni miyah semenegun hyan ka aji hamut kan hablagan sejak penah Galilaya, Dikapolis, Yerusalem, Yudaya ni tahangaliyayu Yordan.